وسهلا بكم. تماشاوانên hêja dema we xweş be. Divê hevpeyvîna taybet ze li gel Diktor Mahmûd Muslit, hevserokê Encumena Sûriya Demokratîk Mesedê, li vê derê li stûdyoyên Rûza wê li Hewlêrê. Wekû tê zanîn navçe bigiştî û Sûriye bi taybetî, Bakur û Jilatê Sûriye bi awayekî bêhtir taybet, rûberûyê hejmarek ji alîngariyan in, dibe metersîdartirîn bin divê qonaqê de. Gefên li serê veberiya xweser û hêzên wê, hêzên Sûriya Demokratîk Hesedê û hewlên asayîkirina peywendiyên Tirkiye û Sûriye. Her wiha tirsa ji cengekê ku li navçeyê bigiştî bibe. Di vê hevpevîna taybet de em ê hejmarekê ji pirsa narasteyê mêvanê xwe bikin ku bersivên wan ji bo temaşevanên hêja girîng in. Hûn bi xêr hatin Diktor. Slav bûte, spas. Gelek spas. Ez ji vê pirsiyê bi taybetî dest pê bikim, di geşta we ya dawî de ji bo Ewropayê hûn li gel kê civiyan? Encamên wan civînan jî çi bûn? Ew geşteke gelekî baş bû. Birêya vê geştê me hewl da em kaxesên xwe yên siyasî li ser asta navdewletî xurt bikin. Em li gel wezaretên derve, Parlemanên Ewropî, Yekîtiya Ewropayê û Parlemana Ewropayê civiyan ji bo danîna dosyaya Sûriye bigiştî û dosyaya Bakur û Rojhilatê Sûriye bi taybetî li ser maseya Ewropiyan. Geşteke serkeftî bû û rijdbûn li ser vê yekê hebû ku ew destkeftiyên Bakur û Rojhilatê Sûriye bi dest xistine gelekî girîng in. Êdî di gelek dosyeyan de me daxwaza alîkarî piştgiriyê kir. Encama wan civînan çi bû? Encam bigiştî erênî bûn. Hin dosye hebûn weke dosyeya penaberan berdewam dihate pêşkêşkirin. Dosyeyên jêrxaneyê û lêdanên Tirkiyê li sazî û avahiyên me yên xizmetguzariyê û jêrxaneyê. Nuavakirin diyaloga Sûrî-Sûrî ku em kar li ser dikin û wan berdewam han dida diyaloga Sûrî-Sûrî. Bi awayekî giştî li ser asta Ewropî gelekî baş bû. Diktor, hûn li paytexta Herêma Kurdistanê ne. Gelo ev hebûna we bi mebesta hûn derbas bibin yan jî ji bo hûn hindek hevdîtinan pêk bînin? Yekem, li Herêma Kurdistanê ez xwe nabînim ji bilî ku ez di nav kesûkarên xwe de me. Em vê derê welatê xwe dibînin. Bi rastî ji bo em vegerin welatê xwe, lê min bi hinvedan heta çend rojan wergirtiye û min hin berpirsên eşîran dîtin ji dostên me. Ez endamê eşîreke me zinim, ew jî eşîra Cibûr e, li Iraqa xoşewîst li cem me ne. Na li ser asta fermî û siyasî te hevdîtinên me nebûn. Di pêşerojê de gelo wê hevdîtinên wan li gel berpirsên Herêma Kurdistanê hebin? Saya Xwedê destê me ji bo diyalogê vekirî ne. Herêma Kurdistana Iraqê gelekî girîng e. Em hanê didin diyaloga Kurdî-Kurdî û ev dosye ji bo me gelekî girîng e. Em hêvî dikin ev yek di pêşerojê de bibe. Belê. Herêma Kurdistanê û Bakur û Jilatê Sûriye peywendiyeke coğrafî her wiha neteweyî wan bi hevdû girê dide. Lê peywendiya siyasî ne baş e yan jî ne duê asta pêwîst de ye. Eger em bêjin gelo hewl hene ji bonê asayîkirina van peywendiyan? Bi rastî ev dosyeyeke mezin e. Doza Kurdî bi giştî girêdayî wijdana me ye. Berdewam jî ez dibînim ku diyaloga Kurdî-Kurdî berjewendiyeke stratîjî ya Sûriye dikeve xizmeta berjewendiya Sûriye bi giştî. Em hêvî dikin diyalog hebe. Em bi ser diyalogê de vekirî ne û em hanê didin diyalogê di navbera Bakur Rojhilatê Sûriye û Herêma Kurdistanê de. Em hêvî dikin di rojên bê de hevdîtin û diyalog hebin ji bo nehiştina astengiyan di navbera her du aliyan de.
دما تبوی هفسروک انجمن سوریه دموکراتیک پیامت دخوازه خوشکرنا پیوندیان بو لگل دولت نافچه بتایبتی و تبحث دولت کنداوی ترکیه جیکر گل هن بت هولدان رابون جبو پیوندیه که دناف برا انجمن سوریه دموکراتیک و ترکیه ده للأسف الشديد ما هول دا لي مخابن باوريا من بالديالوجي تي باوريا من بتشاندا تولستاندني ناي و بردوام دستي ماج بو آشتيه راداينه دناف دجي جبو تركيه لي مخابن لبرانبر وياكي تركيه جرخانه ما و سازين ما ين خدمت گزاريه بمباران دكه گلك بروجين خدمت گزاريه لنافچه ما جكار خستنه لحتى نها ام لقال ديالوجينا بتركيا را ام لقال ديالوجينا بالدولتين جيران را بقشتي اولهيانا تويا تركيا بيكتي دمكو اولهيانا تويا سوريا لنافچه ما بيك بي لي مخابن بردوام ام راستي اريشان دهاتن لسر جرخانه و قالك شهيد جيب سدما بمباران تركيا هنا کو بردوام او ایریش لسر نافچهین ما هبون لهر ام هول ددن دست خورادن دربار دولت عرب جی گلک هولدان هنه و هیج ام بردوامن ام بشکن جوی نافچهی و هفنیزیک بون لگل براین مین عرب لهر دوری جبو ما گرینگه منامه آراستای ولاتن عرب و کمکارا عربی کرنه لي بردوام هيفي هناك وبيوندين ما لقل براين ماين عرب هبن موجود دائما بأن تكون لنا علاقات مع أخوتنا وأشقائنا العرب ام بحثا هولدان اباكرنا بيونديان لقل دولتين كنداوي بكن دكتور قالوا او هول ودايا وانجامي يجبون بلي ما هول دا وامي هول جي بدن جقلك دولة عرب اصايكرنا بيونديا لقل ريجيم سوريا لقل حكومة شامي هيا لأم جي بشكن جي دولة سوريا ام آنگو باكور روجلات سوريا بشكي گرينگن اگر آسايكرن هبا ام نلدجي آسايكرننا لقل حكومة سوريا لي بيوستا آسايكرن وهاجي لقل باكور روجلات سوريا هبا ودام بريفبريا خسر بيضان او ريفبريا كو دي سالين بوريدا كارو برهمين وي ينمزن هبون لورا ريفبريا خسر و انجمن سوريا ديمقراطيك و هيزن سوريا ديمقراطيك بنياتيا دولة سوريا باراست و سازين ما باراستن هيج مالين مهنه هيج تاخين مهنه افجيب سايا شهيدانه و في نافچاي پیشکش کرنه في نافچاي بيتر جي 13000 شهيد دانه اري ما هول دا و امي هر هول بدن و پیوندید نافدرا ما و هن دولة عرب دا هنه و بردوامن دكتور تبحث أصايكرنيكر بتايبتي دناف برا تركيا وسوريا دا نها تترساوا جبي أصايكرني هيا التطبيع يعني أصايكرن تيواتايا كو بيوندي فجرن وكا بري 2011 دناف برا حكومة سوريا وتركيا دا لي بيوندي سوري تركي دقالك ناكوكين جيوسياسي ينديرو كيرا درباس بو بالطايبتي ضد هيا داويدا يعني ما سبب هذا سدما في أصايكرني دوی دمه ده چیه؟ اگر سدم دجاتیا باکور و روجهالات سوریه به دجاتیا نافچه ما و هیزن ما به ایدی امی بروانی دبر خاکا خدا بکن امی بروانی دبر گلی خدا بکن امی بروانی دبر سازین خدا بکن گوش سالا 2011 و حتی نها هاتنه پیکانین ام جوی آسایکرنه ناترسن و ام جبو همو سپرایزانجی آمادنه دوستین ما هف پیوانین مجی لدوره هنه لی اگر او آسایکرن لسر حساب نافچه باکور روجهالات سوریه به ایدی ازوی بخیانت بگلی مره و بنافچه مره دبینم اگر لسر حساب هیزن سوریا دموکراتیک و ریوبریا خسر و نافچه مبه ایدی اگر آسای کرن جبو دیتنا دیالوگه که سوری به یان جبو دیتنا چاره که به بگشتی ایدی ام دیالوگا سوری نده هون پیش بینیا ویکت کن دبت اشتکی وها هبه و ام هیویج دوستین خواه دکن جه عراقا خوشویست به چه هرما کردستان به یان دولتین دوست بن اگر دیالوگا که سوری هبه جبو بداوی آنینا کریزا سوریه ایدی ام آمدنه و ام پیشوازی لدیالوگا سوری دکن
باشە دکتۆر هۆن ڕۆلا حکوومەتە عێراقی لە دەربارەی ئاساییکردنا پەیوەندیان جناوبەرە تورکیا و سووریە دە چاوا دەنرخینن. أتمنى من الحكومة العراقية از هیوی ج حکومت عراقی دکم اگر چه آسایی کرن دنافبر حکومت سوریه و ترکیه ده هبه او آسایی کرن نل سر حساب نافچه باکر و رجالات سوریه به پیوندین ما ین باش لگل حکومت عراقی هنه ام همو ریزگرتن و پیزانین جوان ردگرن. عراق جی دولتک جیرانه و او بردوامی آمه ایدی اگر چه پروژه هبه جبو دیتنا چاره یکی جبو کریزا سوریه پیوسته ام بشک بین جوی پروژه لسر آستان اجتماعی لی از فد گرم و دوباره دکم از هیوی دکم او آسای کرن یان جهف نزیک بونا ترکی سوری نل سر حساب نافچه باکر و رجالات سوریه به. گلو هینا دانوستاندن دنافبراوه و شامه دهنه؟ دنافبرا ما و شامه ده دهن تشتان ده هواهنگی کالشکری هیا لی حتی نها تدانوستاندن سیاسی نینن. جبو دیالوگی لگل شامه ام آمدنه اگر پیوست به ام آمدنه ام دست خود ریجی همو آلیان دکن دناف دجی شام جبو دیتنا چاره ساریان ام دخوازن و از داخوازی جیش حکومت سوریه دکم و داخوازیش حکومت عراق جی دکم کو داگیرکری ترک جناف زوین ما درکوه زوین داگیرکریج آلی ترکیه و هنه هنک آستنگی ده دیالوگاد ناف برا رژیم سوریه و ترکیه ده هنه ایدی هنتشت و آستنگی هنه لی اگر چه دیالوگ ده پروژه ده هبه ام داخوازا و گراندنا زوین داگیرکریج آلی ترکیه و دکن هروها گلی ما ین عفرین سریکانیه و هن نافچه یندن بین وگراندن بو مالوارین خواه. بتاوایی جی اموی گوهرین دموگرافیک که هن جاران لهن نافچه ین باکور سوریه تیکرن رد دکن. بله. داویا و ساله و هلبجارتن امریکای بین انجام دان گلو هن جوه که بطرسن کوره و بریا نویا امریکای بریاره بده جبونی و کشینا جسوریه ام لگل امریکا ده پیوندیه دنه او هف پیوانن منه و براستی او مزنترین هف پیمانن ام ناخوازن و کشینا امریکیان دوی قوناغی ده به جبرکو او گارانتیا راستقینن جبو سقامگیری و ریگریه لبر ایریشن ترکیه و جبلی ترکیه لسر نافچين ما ردع بعض الهجمات التركية وغير التركية على أراضينا لي اگر اف وكشين بيك بي استراتيجيا ماجي هيا وبلان ما هنا ام بسر همو بيك هاتيان دا وبونا بصايا خدي بريا نافخا هفگرتيا ام هول ددن چارين گنجاو ببينن جبو قناغا پشتي دركتنا امريكيان هیزن سوریا دموکراتیک و ریوبریا خسر و انجمن سوریا دموکراتیک ملهف کریه کو ام آماده بن جچو وکشینک امریکی را جنافچه گلک هف بش و هف پیمان ماجی هنه کو دوی قناغه ده ویلگل مبن الذين سوف يكونون معنا في هذه المرحله. ده دما داویه ده ما لاوازی ده گهدانا امریکی ده دید بطایبتی جالی لشکری و یان جی جالی گهدانا بروشه و با آوائی که گشتی بنرین و روش وهایه امریکا گهدانا سیاسی و دیپلماسی و کبری ناکه نافچه دروشک زحمت ده جنگا غزای هیا جنگا اوکراینیا روسیا جی هیا وانجی گهدانک بهتر جهف پیمانا ما یا امریکی بریه ام بشکن جوی نافچه تشتی کو لدوری دبه باندوری المجدکه لی پیوندی ما لگل هف پیمان ما ین امریکی هیا گهدان نوکی بریه اف گوتنا راسته لی بردوام اف پیوندی و روشا نافچه و کاروبار سیاسی و لشکری و روشا ناف دولتی و هریمی بگشتی تیوی واتهی که امرو لخوا لقادا ناف دولتی اکتیف بکن جعالی دیپلماسی و سیاسی و
جبو نافچەیە باکوور ڕۆژهەڵاتی سووریێ ئەم دڕۆڵە ئەمریکی دا دگهێژن ئەم دوگهدانên ئەمریکی دا دگهێژن ئەم نە ji pêşîneyên siyaseta ئەمریکانە divê qonağê de lê wan ji me re nîşan da ku di dema nêzik de wê tivekişîna wan ji navçeyên Bakurê Rojhilatê Sûriyê nebe lê her bi dirêjiya demê ew li cem me li Sûriyê namînin. gelo niha şanderê Amerîka li Bakurê Rojhilatê Sûriyê heye? Erê دکتۆر یاریدەرێ جێگرێ وەزیرê derبeyê Amerîkayê di hevpebînekê birûdawê dibêje ew ji Sûriyê venakiştin û niha ew ne li gel li darxistina hilbijartinan li Bakurê Rojhilatê Sûriyê. Gelo hilbijartinên şaredariyan dê di meha tebaxê de werne li darxistin? Hilbijartin bû meha tebaxê hatin paşxistin. Ev rast e. Lê hilbijartin daxwazeka gel e. Arasteqîn e. Ji bo pêşxistina saziyên me. Hinkê masî di saziyên şaredariyan de hene. Ev hilbijartin dê ji nû ve vejîne. Dostên me yên Amerîkî, İngilîz û Fransî ji me xwestin. Em van hilbijartinan bi paş bixin. Buhane jî ew bû ku divê amadekariyên baştir ji hilbijartinan re bênekirin. Her wiha metirsiya êrîşên Tirkiyê li dijî herêmên me jî hene. Erê, van mijaran tê digihêjin û em nêrînên wan di ber çavan re derbas dikin. Em guhdariya wan dikin. Ti ziyaneke paşxistina hilbijartinan tune ye. Em nabînin ku divê niha bênekirin. Lê di dema guncaw de hilbijartin dê bêne darxistin. Dema ku em bibînin rewş amade ye û em bi xwe jî amade bin, çavdêrên navdewletî dêl herêmê amade bin û dîsa jî em guhdariya hevkarên xwe dikin. Ev têwê wa tê ku dê paşxistinek din ji van hilbijartinan de hebe? Dibe ku careke din were paşxistin. Eger em naamade bin, eger rewşa herêmî, navdewletî û navxewî naamade be, dibe ku careke din werin paşxistin. Doktor, hûn çawa li bûyerên li bajarên Tirkiyê ku rû dane dinêrin, bi taybetî êrişên li dijî koçberên Sûriyê? Berî her tiştî birêya vê ekrana rêzdar, divê em van êrişên Tirkiyê li dijî birayên me yên Sûrî û bi taybet li dijî koçberan û qurbaniyên li herêma Qeyserî bi tundî şermezar bikin. Ku li wir êrîşeke tund li dijî birayên me yên Sûrî pêk hat. Em berê xwe ji birayên xwe yên Sûrî naguherin. Dibe ku nêrînên me yên cuda hebin, lê gelek hevbeşiyên me hene. Çarenûsa me hevbeş e, dîroka me hevbeş e. Rêgezin hene, ne pêkane em berê xwe ji wan biguherin. Herêma Bakur û Rojhilatê Sûriyê derî û dilê xwe ji birayên xwe yên Sûrî re vedike û destên xwe dida wan. Erê hin astengî li ba me hene, divê jêrxan, jêra were amadekirin. Pirsgirêka me ya avê ya bêtirî milyonek û 200,000 kesan li Hesekê heye. Ev nayê dabînkirin. Lê em hewl didin li gorî derfetan pêşwaziyê li birayên xwe yên Sûrî bikin, ên ku dixwazin vegerin warên xwe. Yên li Bakur Rojhilatê Sûriyê. Dîsa em ti carî berê xwe ji birayên xwe yên Sûrî naguherin. Hûn bûyerên di van demên dawiyê de li Efrînê ku rû dane çawa dinirxînin. Her wiha li herêmên dimin kontrola opozisyona Sûriyê û hêzên Tirkiyê de ne. Yên li dijî hebûn û sembolên Tirkiyê bi taybet. Ez zelal bêjim. Efrîn birîneke mezin di dilê me hemûyan de ye. Ez behsa netewekê nakim. Ew Efrîna me ye. Ew kevoka bedew û xweşik e. Darên Efrînê, zeytûnên Efrînê, gelê Efrînê, gelê Efrînê mediyeke cuda ji bo Xwedê de ye. Em van êrîşan şermezar dikin. Êrîşên qirêj pêk hatin. Em nizanin ku bi zanebûn ji aliyê Tirkiye ve hatine kirin, lê di dawiyê de Efrîn wê ji xwediyên xwe re vegere. Ava Efrînê wê ji Efrîniyan re vegere. İnşallah. Darên Efrînê wê ji xwediyên wê re vegerin û wê ji nû ve bi destên welatiyên Efrînê werin vejandin. Nedûre ku li dijî Efrînê êrîş were kirin. Nedûre Tirkiye û ji bilî Tirkiye jî yên talanker, mixabin ên Sûrî. Ku mal û milkên Efrînê talan kirine êrîşê Efrînê bikin. Lê Efrîn dê vegera inşallah.
ئەمێژی بە هەموو دەرفەتێن خوا هەول بدن کۆ عەفرین و سەرێکانیە و هەموو هەرێمێندن ئێن داگرکردی ji xwediyên wan re werin vegerandin. هەرێمên dibin kontrola opozisyona Sûriyê de yan herêmên ku bi giştî Tirkiye li wir hene. Welatiyên li van herêman li dijî nêzdîkbûna zinavbera Şam û Enqerayê de derketin. Hûn van nerazîbûnan çawan dibînin û van bûyerên di van demên dawiyê de ku li Efrînê rûdane çawa dinirxînin. ئەم پشتەوانیya tevgera li Efrînê û herêmên dagirkerî dikin. Ew welatiyên me ne. Her çi qas nêrînên me ji hev cuda bin lê dîsa jî ew welatiyên me ne. Em ê piştevaniya wan bikin û alîkariya wan jî bikin. Ew herêmên Sûriyê ne. Ev mijar dihat pêşbînîkirin. Ji ber koberê jî Tirkiye opozîsyon firot. Ez zelal bêjim. Ew şandin Azerbaycanê û hin herêmên din. Li ser vê bingehê em ti carî berê xwe ji birayên xwe yên li wan herêman neguherin. Em ê alîkariya wan bikin. Peywendiyên min li gel wan hene. Gelek ciwanên peywendî bi min rekirine, min bi wan re li hev kir. Min ji wan re got. Hûn bi xêr hatin nav malbat û xelkê xwe. İnşallah ez her tim dibêjim. Sûrî di jiyanê de ji dayîk dibin û di demên astengiya de jî dayîk dibin. Ev taybetmendiya Sûriya ne. Em bang li xwe da dikin ku ev hişyarbûn û bûyerên li Efrînê rûdane nemaze bin pêkirinên hatine kirin hişyariyek be. Da ku vegerin ser biryara xwe ya niştimanî ji Sûriya xwe re. Ji malbatên xwe re vegerin. Em li herêma xwe her tim bi xêrhatina xwişk û birayên xwe yên Sûrî dikin. دکتۆر ئەگەر ئەم بەحسا کێماسیên xizmetguzariyan bikin. Kêmasiyên xizmetguzarî li herêma we ji ber topbaranên Tirkiye bi taybetî li dijî jêrxaneya herêmê gelekî zêde bûn. Gelo planeke we ya çêkirina van jêrxaneyan heye û şopên rûxandinê tune bikin û giştî xizmetguzariyan jî pêş bixin? Birastî bêtirî ji sedî heştê ji jêrxaneya herêmê ji aliyê Tirkiye ve rastî êrîş û topbaranê hat. Lê dîsa jî em hewl didin. Em ê dîsa rabin ser piyan. Çalakiyên avakirinê hêjî berdewam in. Nexweşxane rastî topbaranê hatin. Kargehên cilûbergan rastî topbaranê hatin. Dibistan rastî topbaranê hatin. Tenê kêlgeha Swêdiyê nizanim eger hûn wê derê naz dikin, ew jî rastî topbaranê hat. Bi giştî her tim Tirkiye hewl dide wiha bike ku rêveberiya Xweser nikaribe ti xizmetekê pêşkêşî welatiyan bike. Lê rêveberiya Xweser li gel dost û hevkarên xwe rij de ku divê ev jêrxane û saziyên xizmetguzariyê ji nû ve werin avakirin. Erê kêmasî hene. Lê bêguman ev di encama êrîşên Tirkiye de bû. Lê dîsa jî em di ji nû ve avakirina wan de rij din înşallah. Pirsa min ya beriya dawiyê diktor gelo rewşa zaraya rêveberiya Xweser çawa ye? Hin pirsgirêkên darayî hene birastî. Ev yek jî bi sedema lêdanên Tirkiye ye ji ber ku çavkaniyên ku berê me pişta xwe pê girê dida piştî wan lêdanên Tirkiye nema têrê dikin. Tenê ji sedî bîstê ji dahata petrolê li gor berê maye ku berê bêtir bû. Lê tevî van zehmetiyan em bi awayekî baş xwe li gel krîzê diguncînin. Hevtêgeştin di navbera serkirdayatiyê û gel de heye lê mijara avêya herî zehmet bû. û pisaya Xwedê di demeke nêzik de ev kêşe wê were çareserkirin. Pirsa min ya dawî diktor divê hevpeyvînê de bi taybetî. Gelo rast e Şam qerzdara rêveberiya Xweser e bi 105 milyon dolarî? Ti zanyarî li cem tune ne ser vê mijarê. Ti zanyarî? Ez gelekî spasiyet dikim Dr. Mahmud el-Muslit hevseroka Encumena Sûriya Demokratîk Mesedê tu li gel me bû lê Sûdiyên Rûdawê li Hewlêrê gelek spas. Spas û em serkeftinê ji we re dixwazim. Pisaya Xwedê Kurdistana Iraqê bi xelkên xwe û serkirdayatiya xwe wê her ava be. Spas.